ba rachime ba jeling bana rach kamandana le rode ka kwiko de Dr. Egma cha de jalun ke report dan chalat jete ka bonto ngwande charin jainyal right now kan bonato ka bonte kon te gwa mala medane cha tan koron kina dangro wirwal badak kane to kane tin kontin chiben yalan walle karwach ka do badan de so sudan dara mal dara je kaja yes malad kene lokaja cha janok ko ngai kon diala te kane to benefit ka choje chui kane tin kontin tira wi ka South Sudan te kane te gangarodian kane malat kane ye magwa wal majority rai wi ka South Sudan chushkan ka jen kwire kamandan le roda ka jari poda me bana mandana chalat bana jeling te kon ba ne ke embassy ni ti jena tamare wi ka South Sudan ke de ga ke embassy ni ken ka ta danen ci kuma ce je ka je tela kwar tel magwa melede re wi ka South Sudan especially kuma self ke ma yadit kon self ke ma yadit te ka tan wante chalat la nas permission no ba mal baje tan ki ba mal banok yo ba ken tel mal bolat cha gu je no tilade sika token so kuje money te ka sam embassy to be ka chicken la do ne be ken embassy ken be ken gaga chit ka Canada embassy kala do ne be ken embassy de na tere wiki juba be ken close down so na me me dong ban writing ka jen report me do no ken yam ana chana me right kamada na chalat netin kon tin la international community ke report an jikalat men gui ken no de Dr. Machade jalun kaja ala French wajen chala French ala jike ki kwarke chika rwach lat ken one solution kari kon lat kurin re wika South Sudan kene enemy cha ngot cha ka go kan ngoda to ko ngote kon e cha tan ke 2018 peace agreement ngote cha tan ko ron kin dang rewel badde ko ngai kon diala ngote kon e cha tan kan ngoda to moy kan Dr. Egma char moy kan luang midit ke moy kan power ngai kon diale tele wich mi yen order lora bang tel ngot me cha ngot cha ga ya pin ka brand ba ka oda ke ba ka break so ram mola ja tika international community kala do ne chine bi ka gwan no bara long gwinya yo bu kume selbe ke ma yadit biga tike gar bu biken no dong bi mal biken lat ko la ja lat ken wona ne win me tike sovereign country win me la independence cha de dictate international community ko don de jogono were ne ki were ne si international community chikan gwa de dane kam kan kume South Sudan chikan kame gwege jeno de South Sudan dera gwa michi self kem yadit che principally dungo woji che chop michi ka gwa ngai kon diale South Sudan koron kin dangra wi de welkel che mal che jek ko che independent che jek cha ngaje no mo win mon keli uno South Sudan che la independent country so tel country mede je dictate ko jente ka ngu te ka luang te ka power but luang South Sudan che je kamo der ne ka der ka nak luang de no odi cha je de kep ko bom du no de je jogo no odi ne ku shushkan che te right now de ko ni chula odi runen to ngare wika South Sudan cha ga displaced the Kodan chitwo million of people to gorkan humanitarian assistant but telekuma mulwaka ni pai ne kondila civil servant panken chaga kam salary ken chikan yuken gejek tinu ngutuo la kuma miche teka corruption je teka tribalism mitrade la teka nepotism ki jin dor biejek unless chira mo chi gup ki chi mo ka dor so cha kwakten konti la kwakso Sudanese cha kule gor ki cha ka lelet ka do badan gor ge jeno de ka lat keje jen kwa self kem yadi kwale jogo nodi enough is enough che wechi dak che yar already but right now a time ko bana ko stable ne konti la international community ba jogo nyon man je ga dan chilat
cha jogo no corruption che jaga mun dini jen cha jogo no ne rame tanyen malkel ne Dr. Machar abira reti jen ne me call ke serious matter ko de sel ke miya de daraja mala address ke report an chalat cha kir cha jogo corruption dan lere wi ke Sudan mi agang karodin ke jenin wo shi to ko tel corruption meto but cha jogo ladien wo ne ji Sudan tele kariek goke but civil servant chike chut ka gwan bar no cha kam salary ken chicken yo chicken ge ke 13 month mo nyu de 1 year enough akarunte te jok ko apel right now 13 month to tell real mujekana ka self ke mi yadi digital corruption so metal corruption by the way civil servant la kan yokin kan ka je kon time metal corruption so Sudan ke de ka kor so right now no me le road cha kiri jogo no di loin Dr. Machar je French cha jogo no Dr. Machar birar reitigen we are mala gorjeno mala mo biya jelat no mo machalat self ke mi yadit Chinetin konti la ji United States ka Washington ba chiga right ka kwimi shikana me you can come self ke mi yadit nodi tell away madera ande lar no nene eti queen quarti tin ke queen quar ba jelat wal Ramadan tan ken mal kel jare tigen adwo be dien de mal de jeno ngejama mi your partner peace partner ameta yin mal kel chiga ka tigen tajin lade jeno te ka mal medeben mal der bene de ka dwo be me adwo dien de mal der be ngejama tel mi chal mal so mal be ko ci na ci karoj ñen dob dan la be kamal man butu gene economic be jek ngay kon diale te ga jom chalat ene self ke mi yadit ka kui army embargo dob dan cha me cha ge ko ci Sudan te de ko match ke ji ne ri chal ga ti shiny si kan ji United States jogo no Sudan ko sovereign country a ko match gor ko no de Sudanese de ko nak but this is not the right way ti kum United States ke chonko ba mej ba ka dilga ko cha gor no be mej ba mej ba ka kok ba ji ba ko lo tiang especially shi kam pa yen lingan tama I don't know whether shelling kor dan shi to ka warab state kor midit kor mo chene jandang jogud baro che kan nak ne dangol badak ti shiliu kam jane karodien ka warab state ka toy nos karwade kor mu to ka changa bangwan ka pay badak ron kin dangro jandang ri bakel right now le dor jane ka self kem yadi dino bina we wonyam re queen kware what do you think adoba dien be mal be ben ka jamo mi South Sudan tire kor kwana pele on wara na ka ke kuma kir mi yadit jang pan ken karodien na karodien ka meje kon cha kam ke kir so report me chala de George Nodi Dr. Machar badil bara reitigen mugor ke jono South Sudan be te kamal mugor ke jono South Sudan be were mala mugwa chala do de kir mi yadit there at Dr. Machar there je kamra jen demand an le road right now right quantum jen ana chalat kume mentorar French men Latvia United States we diala ko ken we ne ka troika cha self kim yadi cha pressure no doing Dr. Machar tel mo goro an mudit a chen ke queen kwar chi ko lat bo chi election chi ko lat chi ko George no chi lat result panken ba ka dispute bana ga ku result ko mu e George no take bongre mi chor lat wa queen kwara tel mal medeno malat rana no be mal beben e cha queen kwar chala tel mi chale mal wa take duk queen kwar take duk ko te bare ala ka te ba ko population census kanalat no ba pegna ba kwen kanalat kan permanent constitution kana kontuk no ba buwaj bataka duom bro da ger ke je gor constitution ke bongon me bana jot nyo duop ba dupre to ba ka gor tele je self ke mi yadi ba lat ken dialati ko korom cha queen kwar jajalat aw de mal der ko le benete men la rega di jene long right now right kon kuida unification of force kam boni dangro makana konto ke bon dial kon rewi ka Sudan tel michal kemal chike integration la yene mentame no tene te kwa integrate la ka speed up self ke mi yadi te kana ga motujur chike ji asfela yo te la do chike tiai chike we ko kume moraike doctor moraike I mean jene ka kum Dr. Machar chi we kume self ke mi yadi la de jeno e kwa integrate ne ka igen final call bana me tara ke liwe ka without Dr. Machar tel mi chale integration tel mi chal kemal mal bo ben ka kor mi Dr. Machar cha jalu jen kwa kir kwa le jugo no nene telati ken dial tel mal maten mal be ben lo chi nyuri ke Dr. Machar chi right ka dob dar na nyam ko jen be mal be benona
biane de ko kende ji kairar ba ku convince ko dak ma cha tele gon te taram je jugo no chan te keter dung ni jan te ka position sab kim yadi din tame she mal sheben ba lok kir me yadi da so na me agenda an le roda ke agenda na gore nyara yekel dak ma char cha di mana wo ba je di release akan bondi ala kontila international community ban ngode kan sab kim yadi tan ko la jaka me cha chola international community many akan kuin kwar kan to ngode telor ga mi kana go man chare jaka kene language ko belga ke shekte ga kwari mi shirwa gwada dol natin ano lada jenodi shi akume South Sudan chi aja debel e ko ken nyen kan kan de konen te tila jidwar mete ko mle roda ko opposition site ano shi ako dembe bel wala ken de konen jake dina SPLA SPDF to nyin ke dina SPLA yo ta kan shi aka debel kan shi national government charge debel kuma da mun tere ki juba how ka kan de konen jaka na kwana lo destabilize ka village ke windi ala koken so ngode chagu jeno mu kan self kem yadi chen no be da ko char be jelun wa kom di jatin ana me jeri podano gode nyo kon